باشه گهدارین ون اف ام نهاجی نوچین برفره جی رادیو ون اف ام دست بگده سرنوچه. انا کسی بتون دی رخنه لأپوزیسیون سوری کرد. پشتی را گهاندنا آگربسته لسوریای به دهان سویل بونه قربانی. روسیا 5 و 9 ناوندین تندرستیه لسوریای جناف برن. ببونه یا جشن قربانی مالباتا اوجلان سردانا امرالی دیگه. پیشمرگه این کردستانی برسوا 18 شعبی دیده. دوباره سلاف گهداری من. انجمن نشتیمانی یا کرد لسوریای انکسی به زمان که توج رخنه لأپوزیسیون سوریه کرد. او را گهاند که او پیبندی هر بلگه که نابن که سیستما فدرالی و مافین ناو نتوی ین گل کرد پشگو بخم. انکسی دی داخویانیه که ده شمیه ده ایلونی را گهاند که او پیبندی پلانا دستیا بلند آدان استندنان اپوزیسیون سوری ناو که پیشکشی ولاتین دوست سوریای کریه وکه چارەسەریەکێ ji krîza wî welatî re. Desteya danûstandinan di pêlana xwe de hemû mafên netewî yên gelê Kurd tevî zimanê Kurdî û ziman û kultura hemû pêkhateyên din ên Sûriyeyê piştgo xistiye. Enekesî jî di daxuyaniya xwe de tekez kir ku ew li gorî rêkeftinekê li ser mafên gelê Kurd derbasî hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyonê bûne û eger opozisyon wê pêlana xwe neguhere dê ew ê enekesî bijardeyên din bikar bîne bêyî ku wan bijardeyan diyar bike. Emîndariya giştî ya enekesî tekez kir jî ku ew kêmtir ji federalîzm û mafên netewên yên gelê Kurd qebûl nakin û pêbendî di belgeyekê jî nabe ku her du xalên borî piştgo bixe. Ji bilî enekesî encûmena aşûrî jî ragihandiye ku ew ê plana opozisyonê red dike û pêbendî nabe. رخصتنا چاودێریya mafê mirov li Sûriyayê eşkere kir yek saet piştî ragihandina agiribestê di navbera aliyan de şer li Idlibê û Helebê derket û sivîl bûne qurban. Piştî rihevkirina û rêkeftina Amerîka û Rûsyayê ya li Sûriyayê agiribest pêk anîne çend saetan li Helebê û Idlibê di encama bombabarana artêşa Sûriyayê û Rûsyayê de hata zanîn herî kêm not kesên sivîl hatine kuştin. Biryara piroseya agiribestê dê îro dest pê bike. Lê Amerîka dibêje eger ev agiribest yek hefteyê berdewam bike wê demê Washington dikare li gel Moskoyê ji bo têkbirina El-Qaîdê û Daeş bike armanca êrîşan. Li gorî raporta çavdêriya mafê mirovan li Sûriyayê ev êrîşa herî bi xwîn asîmanî bûye li bajarê Idlibê pêk hatiye. û di wê êrîşê de 85 kesên sivîl jiyana xwe jê dest dane û ji wan 13 kes zarok bûn. Pêncî û nehê navendên tenduristiyê di operasyonên firokên şerî yên Rûsyayê de li Sûriyayê hatin ji nav birin. Tura Sûrî ya mafên mirovan di raporeka xwe de belav kiriye êrişin li ser navendên tenduristiyê hê berdewamin û ji dema ku opozisyona Sûrî bejdariya xwe ji danûstandinên Cinevê de rawestandiye ew êrîş tûntir bûne. Li gorî Tura Sûrî jê destpêka ku Rûsya dest bi operasyonan kiriye li Sûriyayê 5 û 9 navendên tenduristiyê ji nav biriye ku pêraniya wan êrîşan li her du parêzgehên Helebê û Idlibê bûn. Di encama ji navberîna wan navendan jî 86 kesên sivîl hatine kuştin ku 26 ji nav wan kardiyên tenduristiyê bûn.
روسیا جی سی ایلونا 2015 و دبن ناو شری لدجی داعش لسوریای دست به اپراسیونی کریه. لی آلیه هین رخصتن ناو دولتی و تیتون باران کرن که روسیای کسین سویل و چکدارین اپوزیسیونا سوری ارمانج دکه. ببونه جشن قربانی حکومت ترکیه ریدا کو مالباتا ریبری پکک عبدالله اوجلان سردانا گرتیگاه امرالیه بکه. وزارت داده یا ترکیه را گهاند ببونه جشن قربانی دیده کو مالباتا عبدالله اوجلان سردانا امرالیه بکن وی ببینن. او یک دمکی ده تی لآمده یک گرتین تفگر سیاسی کرد دبین بانی کنگره جواکا دموقراتی کجده جبو عقوبتا روشا اوجلان ورزانین جی 5 ایلون و بیوم دست به گراوا برچیبونه کرنم. تفی کو 55 روز زیدتر ده سر حولا در بیا لشکری یا 15 تباخیر در باس بونه و تفی کو هاتیه تکس کرن کل همبری گراوا امرالیه دستوردانه که جدی چه بویه جیم حیانها به آوایی آگاهدار بون جروشا تندرستی اوجلان تونیم. 5 سالن هفدیتنا اوجلان به پارێزان را 2 سالن جی به مالباتای را تی آسان کرن. هری داوی نیسان 2015 ده شاندک هدپی سردانا امرالی کر و اوجلان دیتن. برپرسی انیا روجاوای کرکوکی کمال کرکوکی برسیو دا داخویانیان بردف که 8 شعبی او گوت. گفین وان جبو ما نگرینگن. پیشمرگه ده همو آخا کردستانی رزگار بکم و آخین هاتنا رزگار کرن جی ده لسر کردستانی بمینن. کمال کرکوکی جروداوی را گهاند و برسیو دا داخویانیان بردف که 8 شعبی کو گوتو بو پیشمرگه نزیکی موصلی ببد ده به آگر بلیزم. کرکوکی تکس کر کو او گفین وها جدی ناگرن و گوت سرکردتیا هرما کردستانی هیا و او ده بریاری بدم جبو موصلی کمیسیون هاتنا آوا کرن. نونر کردستان امریکا و عراقی دناو دنم. ام دزانن سینورین ما حتی کودرینه و جبو رزگار کرن وانجی ام پرسی جی تو کسی ناکن. پیشمرگه ده هر بوهستکی آخا کردستان رزگار بکه و آخین هاتن رزگار کرن جی ده لسر کردستان بمینن. فرماندار پیشمرگه را گهاند کو پرزگریکا وان لگل 8 شعبی نینه جبر کو پرزگریک دنابرا شیعه و سنایی دیا. هجای گوتنه کو بردف که هزن میلیشن شیعی گوتو بو امی بجداری شر موصلی ببن و تو پیوستی آمه بکردار نینه. ام جبو وان دبیجن بلا خواه به چونا ناو موصلی مجول نکن. پیشمرگه نزیکی موصلی ببه ده لآگر بلیزه. کومینا فیلم روجاوا فیلم که امریکی دوبلاجی زمان کردی کرنم. جبو آگاهیین بهتر گهدارین هجا امیل راپورا کونو چگهانا رادیو وان اف ام جسر کانیه آریانا محمد علی حاضر کریا می گهدار بکن. کومینا فیلم روجاوا فیلمک امریکی دوبلاجی زمان کردی کرن. فیلم بهتر بحثا آزادی و برخودان امروف جبو آزادیه. او جاره که کو فیلمک اجنبی دیورگراندن بزمان کردی. آزاد عبدکی علی لیستگوانتی دنگی ده في فيلم از درهنری في فيلم واتاوي هي واتاوي آزادی برخدانه کی بسینور لازم حتی یک بک آزادی خو او تشد فيلم ده دیار کرن ناوی فيلم سپیریت گیان الروح
الفحل من كاميرو. يعني فيلمي هوليوود فيلمكي امريكيه وكاسي تيدا كاركن كاسي قالكي بريفيسيونال شخوا قال لك خلاص جيستاندني وفيلم جي ما اني سر ملي خوان وامكاني من دوبلاج بكل نشان دي ملتي خد بكل لانه ما قلت ومولو نارينا ما بو انه ملتي ما فيداش في فيلم يعني ام تقارن كان داك سينما لنا ملت بشين يعني كان دا سينما وكون ناس كن تقريبا زوده اف كان في باجارينا ماي بو تقريبا استخمين دكم دوره نوديده هات كنت كرن سينما الهابون دروجا هذا ام تقارن كان دي ذا او كان داك نوي يعني لیچی زحمتین کو اندام کومینا روش آوا یکو السروی فیلمی سکنین کشاندن. نادیا درویش وەکو وی فیلمی هانەیە مە تێدا 4 کەس خەبات کرد 10 هەواڵێ ژن 10 هەواڵێ خۆرد مەکشە بە هەڤر کار کرد ئەز لەسەر ئامادەکردنا وێ بوو یعنی ji ber cara yekemîn ev dirojava giştî sînema çê dibe û beşê doblajê jî em bêjin naxwasî em min filma em bikirin û em çêkin û lo ji ber wê jî yanî hinekî imkaniyetê me ji hêlaviya aliya me hepkî zehmetî kişand di wergerê me hinek lîstikvan dîtin ji bo deng hepkî me zehmetî tê dikişand lê hevalê me baş bûn têde ji ber berê jî endamê çand û huner bûn zanî bûn di beşê şano jî dikar kiribûn yanî ji wê aliya de me hinekî baş em bêjin me kar kir ji bilî wê yanî wek perwerda doblaj wek perwerda deng ti carî vê derê nehatibû dîtin ji ber wê jî ev jî hinekî astengî dida pêşiya me lê dîsa jî me karekî baş bawerim me çêkir. gelek kes amade bûn û fîlm temaşe kirin. Lê çinarîna wan li ser fîlm û li gava akû hatiye avêtin duwarê wergerandina fîlma bi zimanê Kurdî. عبدالوهابی قاسمی براستی ایرو یعنی بلکی گلک تش مرا باوریا خوب پیتی بس ایرو باوریا می بهتر خورتر کرد نو هر کسی بخواست بگی ارمانجا کده فکی بکی ام جوک ملت کرد تر ملت کی جلو جاج بندستن بتجاری باوریا خوب نفسا خونانی بس ایرو وک اف کاری از بین پرمزن پربنده براستی سرکسی بو و سپاسی هر کسی بی کاری رابویه داج مرداد پیش و دا خوانی کرن هر یک باوریا خوب نفسا خوب اینو کار بچی پرمزن بکی افتشتی ولو قلت کی زحمتن براستی امکانات ولو قلت کی بسیط جوندک مرا کار به چند کی ولو بچینه باجار سرکانی بخور تیوی امکانات خوی بچو بس لی او مزن براستی او کار پرمزن بو سپاسیا اون قلت کی تكون وهيفيا ما هي تجربه نأف جاربه قال لك جارب بيش بي وتشني مسرجي باوريا خوبين وشيكن خانرية بلي أو فيلم خسر آزادية بو بتري وسر تكوشين إنساني ورقرتن بندست جرك تكوشين بده جرك برخدانية بكي قوقا آزاد بكي جرك تجاي تسليم نبج بندستيرة يعني سر في آزادية قال لك يخشبو يعني همج مزنارة همج بتفكار أبو قال لك يخشبو راسي زمانك كردي بو زلال بو قال لك يعني الهمبر ويجي سترام بإنجليزي بو يعني قريب فيدل حفظ زماناجي بك قال لك يخشبو راسي کومینا فیلمی روش آوا اوی بردوام به ابورگراندنا فیلما وش حمو زمانا تاگو کار به چاندا سینما الدوری ما پیشخه. آریانا محمد علی 1 FM سریکان. بله گهدارین می هجاو دلال نها امی هرنجم هفکار ما هیا صبری به نرخ زیر و دراوا ایروچی دم باش هیا؟ دم باش. دلار کرین 532 فراتن 534 همبره لیرا سوری. یورو 592 کرین و فراتن 598 همبره لیرا سوری. لیرا ترکی 178 کرین و فراتن 181 همبره لیرا سوری. زر کرین 19500 فراتن 2500 همبره لیرا سوری. ام بگرم با هفکارا من سوزدار. بله گهدارین هجاو دلال افون گرینگترین نوچه ما امی هرن اثر نوچه خواه می دوباره بکن. انا کسی بتوندی رخنه لأپوزیسیونا سوری کر.
پشتی را گاندنا اگر بسته لسوریای بدهان سویل بونا قربانی. روسیا 5 ناوندین تندرستیه لسوریای جناب برنه. ببانه جشن قربانی مالباتا اوجلان سردانا امرالی دیکه. پیشمرگه کردستان برسوا 18 شعبی دیده. بله گهدارین هجا و دلال گهدارین 1FM انوچه می برفره بداوی بون از بورا بوم سوزدار احمد بمینند خیر و خوشیده.